Idangaro din iruging nga iba sa papagayam dati lagip tinapalabas ni pagayam tinga Edna iti Marcos Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, Jack pulos ni namnama Manong Nemi tiya intuding ti panawen nga nagbalbaliwan ti tarahe ti biag mi asang kapamilya. Diyak pulos idi patyen nga tinakasingsingpet aparswa ket mayaw awan. Ngagbaligi ti sa iro nga mangiduron ken kuana iti kinadakes ken panagbasol. Akalpasan dito ket kasla jakmet jakmet mauray iti naikadeng nga panawen tapno agsubli ti kinaornus ken panakasulbar dagiti dimteng nga problema. Manong Nemi siyak ni Edna iti ili nga Marcos iti probinsyang Ilocos Norte. Ket kang kanayon na kadumdungeg kada ito nga programa nga dayta met tinakaawisak tapno dito'y kumet nga taklin dito'y pagkasalitaan ti biyak ko, ti biyak mi, ajak to pulos malipatan, ka nagbalin nga pased, ti lagip ti napalabas, ajak to pulos malipatan. Kasto man narod, nga rugyag, ti aglagip ti napalabas. Nagamamu kami kini Ricky, Manong Nemi, kanay di sakbay, titeng nga trabi nga dimtengak dito'y lawag. Terminal ti bus ti panaggapok iti Manila. Kalbasan ti duwa nga tawen nga panagtrabaho kakas katulong iti asdagmet lang kakabagyan mi. Nagpaspasada ni Ricky ti tricycle ket maysa kadig iti agururay ti pasahero na iti dayta nga terminal. Inasigganak ket dinamag na no papanak. Ije ko ba Imelda Marcos manong. Ang urayk latan dito terminal ti nga aglawag adamet na kaduwak nga umyad dito. Kinunak Manong Nemi ngem enjaya na tinalaka pagpletek. Ading dabiminas man lang no makadaron kam siya balayo ket na maturog ka nga na simbeng. Ngem ti kadam dito hanggang tumad lang makaturog. Awan pagdanagan ta ipletyan ka. Ipletyan ka. Nalaka lang ti Arkilam. No, mabaling kumakit, libre pa eh. Ngayon, dito latan, magastar ko ang gasolina. Manipod dito lawag ka rin si Marcos di pagplete. Kaslasan na kamamati, Manong Nemi, nga di kanulatan magastar ng gasolina, iti agapanagawid. Iti ko kayong kuha na. Tapno ka no makainanag, kat no makasang peta kon karigiti kami ti pamilya. Nasayat nga jaya sang kadi Manong Nemi. Kadi manugudak. Iti kondisyon nga report kami ti police station para tagpadpada nga seguridad mi. Ket kasta nga ron tinapasamak. Diba? Dito lawag no agarkilakat adayo no ada mangarkilakin kat adayo ket report kay ti police station para iti pasahero ken para ti driver. Iti pa nagamamu mi kini Ricky Manong Nemi ket awan tin limad ko kinkwana. Awan met tin limad na kanya. Agpadpada kami nga nakurapay amakata makitaltaw laeng ni tatang ko nga sekundarya laeng tinaturpos ko. Kastamat kinkwana. Tagalawag isuna aduda kanong agkabsat ket iso sekundarya laeng itinadawnon na. Agpadpada kami Manong Nemi nga naggraduate lang ti high school. Di agdama idi Manong Nemi agtrabaho idi isuna iti cellphone repair shop. Kaya di makornong kay matang ka ni tricycle na nga iso idi Manong Nemi ti paspasada na trabi. At akano idi ni muna nga nubya na. Ngem nang lipat kanon jay babae idi addan sa Dubai. Kahit nang sawan Manong Nemi hadaan ni din itinubya ni Ricky
nga nakalipat idaddan sa abroad. Inaramnak manong nemi ni Ricky bayat dayta ket bayat dayta. Saan ka ibaga na kaniyak na kaya na tilumong aw itirigat. Iso nga duble ti panagtrabaho na. Kaya rimid na kano ti amin nga imbaga pumuspusan tapno mapadas namit itinanam ayabiyag. Dapat igapuna manong nemi nga imbaga na adina pulos pinadas iti rimawan iti arak kan sigarilyo. Dinanto kano pulos padasen tanyaman nga klase asugal. Ti huweteng, di na pa'y kayat padasen tagtaya no pa'y kunada nga huweteng kiti suti sugal dagiti nakurapay. Kada sino kumamanong name iti saan nga ma-in love, itikas kini Ricky. Tamalaksid nga awan ti madi nga bisyo na ket nasingpet isuna. Nagaget, napakumbaba, nadayaw, nalailo, nadungo, kaya naragsak akal salita. Dagiti pa yan naganak kanyak manong nemi ken kakabsat ko tikasla magiduron kanyak tapno aklo na kong ni Ricky. Tamam manong ano tikas ken kuana. Awam ti problema ken kuana iti kwarta tanagaget ken nasalukag nga ron. Isong edi, tadimtengen manong nemi ti panawen para tinak managdesisyon. Inaklon ko nga rod manong nemi, ti panakayat na. Poen manong nemi, jak kumapay kayat nga ipaiti bagi keng kuwanang kasanupay nga makapagkedkedak. Kadada kami iti uneg, ti siled na iti balayda. Kat nakairuten, ti panangarakop na kaniyak. Uwain manong nemi, jak kumapala kayat nga itad kang kuwan na ti amin ko ngayong kasanukit umyana ko ni ti balayda. Kadanda kami ni ti silad na manong nemi kat ararakupen na ko ni ti nairut. Jak kumapala nga ibagahaw na kayat nga itad kang kuwan na ti amin ko ngayong makasanupay nga makapagkadkeda. Kadanda kami nito nag ti silad na iti balayda kat nakairuten ti panangarakop na kaniya. Kaya namin pinsanan nga naipaay ko ti bagik ti amin ko. Nagmaymasan ti bagimi aging ga. Nga nagampayag kami kata nagkatang-katang kami ti lawang diragsak aging ga nakadaron kami iti heaven manong nemi iti langit. Masansan idin manong nemi nga da mapasamak kada kami tanya nga rod kata takunadan no maramanam alakang alan. Ay nga da nagpitpitik iti saklot ko. Kadi sumiten manong nemi tinituding nga ingkam panagkalaysa. Panagkasar kini Ricky iti simbahan. Nakaragragsakak manong nemi kadawanin ti sa pulak pay iti kinadungo, kinagaget, kinalaido ni Ricky kanya. Di bagak idi manong nemi tinakam ko nga saanak nagbabawi. Iti panakiasawa kini Ricky. Kinangura di ginaganak kanya kan kakabsat ko manong nemi nagasatak kano takas kini Ricky tinagbaling nga asawa. Iti sidong naginaganak kanya iti nagnaidan mi manong nemi dito'y Marcos. Kat awan iti tidumdumteng nga problema mi iti asawak. Malaksid manong nemi. Iti panangiparit ko keng kuwana nga dinaunay parigaten ti bagina. Ta nagikat idin iti cellphone repair shop. Tamay mayad kano manong nemi nagpasada iti aldaw ken tirabi. Basit lang nga oras titurog na. Di mat kadi umres ti bagina manong nemi ta di namat maliwayan iti agtek iti vitamin. Aging ga manong nemi. Kadimtengen ti panangipas ngay ko ti umunang anak mi. Kat marik na gidi manong nemi kasla marigata nak. Diyos ko. Sabi ko mata malasat mi nga ginada ito eh. Sabi ko man makalasat kami nga ginada ito nga panangipas nga ko ken kuana. Sabi ko ma. Uwain manong nemi daw dawat ko sabi ko ma makalasat kami nga gina. Iti dayta nga panagpasgay ko. At kastawan iti yaman ko manong nemi. Gaputa. Nakalasat kami nga gina kat babae iti muna nga anak mi. Nga ito ito ni Casey. Asin na rin manong nemi iti may sa karalaki.
Huwag manong nagtultuloy ti ragsak ken ornos ti pamilyami iti asawak nga ni Ricky. Nagtultuloy manong nemi ti panagtrabaho na panagpasada na iti tricycle. Aging dimteng ti may kadua nga anak mi ket lalaking iso ito ni John Carl. Nakaragragsak ni Ricky iti may nga sardam a panagawid na nga nangiyapon ti kanya iti 2,000 pesos. Gaskasat na kano manong nemi ti panakaipas ngayon ti lalaking anak mi. Nagarutapon ti mita. Nag-astak Nag-astak ti anak to. Nagruan ti lalaking anak na. Ni John Carl. Kit ni kaya nga Casey. Kit nag-asat na. Nagit anak ta. Agur ka. Ano? Ano problema? Napasadaam lang dahito yung itangal daw, Ricky. Kinunak manong name mas daw. Kahit naamuak yung kuha na manong name may sa kano nga maamuna ngagnaga ni ti Vincent. Tinangarkila kayong kuha na. Kinapanda kano itinadumado mga paset ti Lucas Norte. Kahit mo sawan. May salang tinarkilam. Puno nangarkila kayong ka. Inikan na katidoari at 3,000. Uy. Iso ka no pahit manong name iti ng gasolina iti motor na sana inikan iti 2,000 pesos. At ka no ngamin project ni Vincent manong name anasken nga iringpas na. Kiring kari ka no ni Vincent manong name masapul na ti lugan kat isulat na ti arkilain na. Mapi nga tricycle ti masapul na. Kaskas daw. Kat kastang rod tinapasamak manong nemi. Dandani kada maminsan nga aldaw nga agkuyog dariki kiniya Vincent. Nga idita pabunyagan min manong nemi ni John Carl. Ni Vincent tikang runaan nga inalami nga kompadre mi. Kadadadan ti singhed dagiti duwa manong nemi. Dariki kini Vincent. Kanayon nga ado manong nemi dagiti iyapon ti kanyak ni Ricky. Kadi mi napupuutan ngumadado dagiti ornong mi. Kadi di may sangal daw nga nasapa dimteng ni Ricky manong nemi. Na hospital kano. Ti may sa kadagiti kakabsat na. Kadakkel kano akadidan ti masapul na. Iti damagik manong nemi no mangirwarak iti ornong mi ta itulong mi iti kabsat na. Salatan. Ha? Salatan, sayang. No, maksayan ti ornong ta. Pangalam nga ron. Umutang akin ni Vincent. Katkasta nga ron tinapasamak manong nemi amani po idi nalainganin tinaospital akabsat na. Kanahin maten manong nemi nga nakasingle motor isuna nga agawid. Kaya di may sangal daw nakikdutak edita aday punte na nga 2 bundle asag 5 nga pesos. $20,000 a pesos amin. Bingay na kano ta saan lang kanon nga basta arkilaen ni Vincent isuna no diket agkasusyo da kanon haring iti project ni Vincent. Kinunakon manong nemi. Mangrugi din nga maburburtya anak no anya ti klase nga trabaho no project dagiti agkumpadre manong nemi. Ta makanandanon da pa yan sa sabali nga probinsya. Kada duti mas dao iti bigla manong nemi asenso ti biyag mi. Tarididaan nga family house mi napabaro. Napadakkel ken napapintas mi a kompleto kadagiti nangingina appliances wano alikamen. Ken nakagatang payen ti asawak ti 2 nga tricycle ngay paspasada dagiti 2 kapsat na. Masapul nga palutputek ti asawak. Noan niya talaga tinegosyo da nga kumpadre. Masapul nga palutputek man.
nasaritak nga rod manong name ti asawak. Ricky. Na. Ada ka di problema? Ti problema kit. Tapi nga, salsalud-suden na kiti tao. No, apay nga biglang imasenso di biyak tayo. Ganang sumbat mo. Ano ti rumbing yung sumbat ko? Kit, ibaga mga nagagatak. Nadanak napintas nga negosyo. Ngayon please, ibagam ko matipod no. Numalikip mo kit namin adun nga, dinamag ko kay nga na ito eh. Ano nga talaga ti trabaho yu kini kumpadre Vincent? At tunggal adda may ring pas nga proyekto yu kit adumat latta ti apun ti makwarta. Edna, saan ka nagreklamo? Saan ka nagreklamo? Agsan salutsudak lang. Kaya ramidem, tunggal adated ko keng ka ornungem. Ha? Ornungem. Basta, ado pa nagdudumte nga project. Niman nga ngamin deta, basta ornungem. Amangan no, awan to sumarunong nga project mi. Masapol nga, may saganaan naranya ka masagbayan na kita anak ta. Ya? Na kita dua anak ta. Aging ka manong naming iti may sa nga bigat a panagawid ni Ricky dito'y idimi nga Marcos. Mas dawak tay nyawid na ti motor nga naka-sidecar. Kanaliday suna. Kaslaliday tinagminatay. Kitbud no ti atap ko manong nemi. Nat napasamak. Abay kas langam. Awanin ni kumpadre Vincent. Natayen. Haniya. Natayen. Kaya nakasubli ako ng nagpasada. Awanin ti partner ko iti project. Ano kasta natayen ni kumpadre Vincent? Ano ni patay na? Ad-adan di kiktot ko inibaga na nga napaltugan manong nemi. Amay sa kano nga polis tinang paltug kini Vincent. Dinamag kunoan niya arason kat kinursunada kano lang ti rason. Ija kano dus kulandya manong nemi tilawang tinakapaltugan na. Baka kano no iraman. Baka no nairaman ka no kuma ti asawak manong nemi no simurot kang kuana imbag na di na pulos sa sinusurot ay ginom iti ara at adalat nga maburbur siya anak manong nemi duwalawas manong nemi agagangila ti kaado di kiti iapon ti kanyak ni Ricky narikat ka nun ti mapasadaan tay madun ti lugan imbag tadda iap apunte dagiti duwa akakapsat na a boundary ti ginatang ni Ricky ngay paspasada da nga tricycle. Kanimbag dadamit nakabangkulat nga kwartami. Huwag manong nemi. Ado day jayan nga pagadal to dagiti duwa nga anak mi ti kolehyo manong. Ngayon makabulan laeng nga nagpasada ni Ricky manong. Sa dimteng manin ni Suna ang nakasulo motor. Nakaskas daw na kita yung mapaspasama ka. Dua makabulan laing nga nagpasada ni Ricky kalpasan na nagawin nga nakasulo motor. At ang manin baro nga partner na iti anyaman nga dimteng nga project naman. Alex kano tinagan ti partner na nga dati nga partner ni Vincent sakbay nga isuda idi tinagkadua kini Vincent. Kaya manipod mit idin manong nemi binandal manen tiap apunte ni Rika kwarta. Manong nemi talaga nga nagaskas daw digiti pasamak. Saang nakumarumbeng kag reklamo tadumanen tiap apunte na kanyak manong nemi sa nagpintasin di biyag mi. Duwa nga tricycle, man, nami, di ipaspasahan na di kakabsat na, kan nasa bali lang, ti bukod na nga motor,
di makel ti balay mi nga kompleto talikamen sa takortami ti bangko. Ngayon di may isang aldaw manunemi dimteng ti asawak alangana ti madandanagan. Manong nemi imo na nga pinagsinublat na nga inarakop dagiti duwangan na kami. Sana kinsublat nga inarakop iti nairot. Ket mas dawak idi ta ibaga na nga jak baybayan ti bagi kan dagiti anak mi. Di mo baybayan. Dagiti anak taken aron na ken ka. Ha? Makanom. Agpo ka wakit tinapakot. Nga jak tula mo. Nito ganong agsubliakin si sitong iyo. Nga mabay rin Ano naman tinapasamak? Abay, kasto tinapasamak ken ka. Ha? Inarakop mo pinagsinublat na giti anak ta? Malbasan na, narakop na. Sa mo ibaga nga, jak baybayan, tibagik, nga jak baybayan, digiti anak ta. Papanam. Kanapi nga, di mo ito amon, ito ka nung agsumli ka. Kanapi ka sa lang nga mamadandanagan ka. Agpapakada ka kanami. At akadik kabuteng mo, anas ken nga ilim magam. Adadan tikigtot ko manong name di bagana nga tiniliw ka no di pulis ni Alex kat patyan na nga ibulgar ni Alex nga isu ti asawa ni Ricky ti kaduana isu nga nasken ka no nga ilim nga na di pulis tadi na kayat ti may balod Ricky im apay ani ti basulyo kini Alex tatiliwenda isuna kinasken mo tatiliwenda ka ni pulis anya kadadadan manon nemi di pa nagsangit ko idi pudno na ti klase ti trabaho na anang rugi pa lang idi kada idi kumpadre nga Vincent manong kaming gayam ti asawa ti sindikato nga gun for hire nga idi damo kat agiturong laeng iti motor at ti trabaho ti asawa ngem idi agangay ket maaramid na beten ti mangutang ti biag ti pada nga tao. May sagayam ti asawak manong naming akin aramid kadagiti duma-duma nga nagsasaruro nga insidente. Babay ti running riding in tandem. Huwan manong name babay ti riding in tandem apang mapatay ti probinsya. Huwan manong saan lang nga dito yun o iti sabsabali pa nga probinsya. Oh Diyos ko. Pagawarin niyo kuma ti asawak. Ricky, hapay nga naaramid mo. Hapay nga nagbalik ka mata na kriminal. Kaslatsak mamati nga maaramid mo. Idinto takasingsingpet ka. No kasta, dikit ininten mo kwarta kanyak. Nga nagasus ti dakil malay tayo. Ti inuutang mo. Unang gatang mo ti duwa nga tricycle. Kadikit naiduldunin ti mangkok at kwarta nga naggapit kinadakas. Kaslay di jakon mamati manong nemi di day din tinangrugyan ti panagdandanag ko ket sambat nga naurnos ti biag mi ananwak tinapintas ka balay kanado nga likamen ananwak ti adda uno aduha kwarta ti bangko no kastumeten ti naggapuan na kastumeten ti mapaspasamak manong wen day din tinangrugyan ti panawen tapno agladingit kami. Taarig na manong naming nga may sakon nga balo nga ulilan iti ama dagiti doang ubing pay nga anak ko. Diya kon may sarang tirupak karigi adu nga taho tiglawlaw ko. Awan ti basol ko kunak. Tadyak mat amo. Tati amok la. Tano amok la ko mga kasya ti trabaho ti asawak. Inalukoy ko mga isardingnan. Adamat kayo di panagatap ko nga kasjay. Ang jakla kayat nga patsin. Gabutan na singpet ti asawak. Nasingpet ti asawak kanjak amo kanjak patsin nga maaramid na ti kastoy nga trabaho. Jak mamati. Manong nemi kaslajak mamati nga maaramid ti asawak nga nakasingsingpet. Di ba nagbalin na kriminal? Manong nemi. Kaya nung naaramid man ni Ricky ti nagbalin na kriminal ket gapo itinalaus nga panagayat na kada kami nga giina. Tulungan na, manong nemi. Tulungan kisuna.
Tulungan kisuna amang kidaw ng yung pinsan ti pamakawan ti Diyos kada gidi basbasol na. Uwan manong na yun. Gabuta talaga nga jak pagurupay na kastoy ti maaramid ti asawa. Ididamok manong nemi kat mapangkupay la isa sarong ka di gidi doang anak ko iti amada di pagbaludan. Kumusta kaya anak ko? Ay, pang pingadakad to eh. Madamat pa nagbakasyon ko anak. Rumanak tumitlahan. Agawid at tumitlahan. Hinto na ka ano papang. Basta may daklata sa sarungkaran ha. Anak ko. Nagsingsingbat kayo. Tapos saan nga marigatan ni mamangyo. Uwan papang. Singbit kami mit ngagkapsat. Kumustahin na, Ricky? Basta labay lang makulkul ti panunod ko. Diyak pulos na namakas na ti pagbalinan ti amin. Ti amok lagi din kat gasgasat ta nga talaga. Dengan ti anak ta. Ta nakastrike ka tinipindas ka trabaho ko na. Imgayam. Adamat ka din panaghatap ko ng saan ko ngayong kaskaso. Ngayon na pinpinas doon ka dito eh. Tapos nung ikasta ka tawad ti daka sa mapasamak yung ka. Nagsingsimpat kayo sa mga baybayan di kita anak ta. Sige. Nadano na yung ti oras. Parang bisita yung kanya. Laglagi payment na. Ramid ko ti amin. Ngaramid ko ti amin kapag tinalaus sa panakayat ko kaya ka. Kata kayo karagita anak ta. Ngaramid ko ti amin. Di damo manunemi kat talaga mapangkupayla sa sarong karag ito ang anak ko iti amat at pagwaludan. Ngayon di agangay manunemi kadin sarden ko. Huwain manunemi. Insarden ko. Gabot paritan dak dagdi nakanak kanyak. Gabot iti kayat manunemi nga maimula iti naganos nga panunot dagdi doang anak ko nga ti amada ket may sa kriminal. Ngayon ko nakmet manunemi kadagdi naganak kanyak. Nga isuda ti rason naaramid ti asawag ti kasjay. Nadupayan manunemi dagdi mangmangig ko. Nga sayang guseng kadagiti marites iti lugar mi. Ngawang kanot siya serbiti kinabakna nga dakan nga. Naggapo amin ti kinadagas di ka. Napindas ti balay da nga peso a kompleto alikamain. Ngayon nagapon na. Ay bayad ti biag ti tao. Kasamad na nagiti tricycle da. Dahil talaga. Baka naman disgrasya nagiti amang man o ti tricycle da. No siya kakit masabol ko mga isubli ti gobyerno aya. Isubli ko man ni Edna. Iti gobyerno nagiti kwarta iti bangko ha. Gapuanan ti kinadakas ti sawa na. Inyo man ko reto nga banag manunimi kadagidagan na kanyak. Kunadamat kanyak. Ure man naggapo iti kinadakas ti kwarta. Ngayon depende di pang usaram. No na imbag. Usaram ti kinaimbag. Saan kagimimot, no dagpatulong kang ka. Masapol nga tulungam. Saan mo nga iimot, itulong mo kiti. Tapno na ita kwarta kat agpaay tinasyaat. Gawa nagtang, nanang, ti pang magbagay. Nabayag idin manunemi nga saan ko sinarungkaran ni Ricky. No pa'y kayat, dagiti anak ko manunemi, amamay sarungkaran. May pambar kumidlatan manunemi nga awanin sa jay, ti amada. Nga adan nga nakabakasyon iti adayo. No ba'y adumaten di mangibagbaga manunemi kadagiti tao, nga bagbaga damaten kadagiti anak ko, nga ti amada. Ket may nga kriminal. Kasi ti may sagun daw manong nemi. Si Mang Pet, CJ. Kanti kapsat na nga nagbutis ko hila. Mang, api anak.
ulbud kay gayam. Siya, ulbudak. Uwan, imbagayo nga nakabakasyon laing ni Papang. Ngam si babalod gayang gapot ta kriminal. Kriminal ka no ti amami. Inanawak dagiti duang anak ko manunemi ket impapilit ko kadakwada nga saan da nga rombeng nga kagura ti amada. Budno ka kang kriminal suna. Dagiti pinampapatay na. Ket dagiti dakas nga tao dito'y lubong. Nga dagiti rombeng nga matayin nga maungay dito'y lubong. Ngem, dakas ti pumatay saan ka di? Ibagbaga na, dakas ti pumatay. Apay mat nga nagbaling nga kriminal ni Papa. Napapantay sa rong kanan hindi tayo magbaludan kung nakalala ka bakasyon. Kayang kita. Anak, awang ko matirumbing nakasangit yo. Saan agura ti amayo. Inaramid na ti kasjay gapot takayat na lang nga may kan kayo tinaran niya ka masakbayan. O sa remi ti managbasa mi, iti kinadakes. Saan yung asurin ti kinadakes? Naman pa'y naggapo iti dakes gam usarin tayo ti kinimbag. Anak ko, baybayan nyo lahat na rin mga ibagbaga kriminal ti amayo. Saan nyo idang ikas kaso? Tinaskan kit impateg na kayo, kanipatpateg na kayo. Kanipatpateg kayo, anak ko. Sumardeng tulat na rin iti, di kitang ibagbagada. Basta sinsimit kayo, kanipas na kayo nagbasa. Kanawat sa maling haramidan nyo, ngay daw-dawat nga sapay ko matadumteng tutigon daway, nga mapalubusan tumitlaing, nga mawayawayan numitlaing ni Papangyo. Uri kas dyan ti kaado ti kaso na. Ngam dakil ti pamatik nga saan nga baybayan ni Apo Diyos Sona. Mapardunan to ti amayo. Ikararag taleta kini Apo Diyos. Mapardunan to, mawayawayan to matlaing ti amayo dahi tatulit-ulitek nga bagbaga kanagiti anak ko manunemi. Ngam kaslamat la, narigat ko kapatyan nga mapasamak ng 5 peso. Ngam awan ti imposible, iti Diyos sa gani. Gabotawang maten ti ubrak manong nemi kentap no saan nga agtultuloy nga may busti or nung may akwarta dahil takit na iranta apara ka nagitan ko. Simre ka nagtrabaho manong nemi kas may sa sales lady iti may sa department store iti mall. Kat gabota dalangak manong nemi dito yung maten nga agsasarano iti umay mang pasyar kaniyak. Hi, kahit na? Hi, gumatag ka, Marlon? Uwen, pambarak ka, importante nga ibagakeng ka. Kumita ang man t-shirt. Iri pa nagnak inigaman ni Marlon ti imak. Inuwagteng ko, Marlon, jakayat kasta ha? Di ka di mailiw. Mailiw na niya. Ti arakop ka naghek, ti may isang lalaki. Diyak ililiwan na ita? Saan nga sublipay ti asawam? Arig na balukan. So nga gayat ka man yan. Arig na natahin ti asawam. Ta milagro laing iti baka waya-waya keng kuwana. Mamati ak ti milagro, Marlon. Sayang ti pintas mo. At akarbing nga magragsak. Kadanya ko mga ita. Ayatan ka. Adan duwangan na ko. Danakil dan. Isulangin ti pangibuntuan ti amin-amin ko. Saan ako na makaala o na makaala pa iti problema. Saan ako tumagbaling nga problema. Napintas ti trabaho. Bako pabisina. Aping arod siya tipilin. Alaman. Si Kamilan nagko na nga napintas trabaho. Guwapo ka. Aping siya tipilin. Ito daduan nga anak ko. Kaya talaga nga saan ako nga nawaya. Gabuta. Uwari si babalod ti asawak. Si asawak, dakis tulad ta. Saan mo ko manaparitan di baghim? At akar ba nga magragsa? Iso nga, uy, inarakop na kiti. At agam nga mintilingad manong. Sa nakit inigkanan, inagkan di kiti. Tinongpak manong. Apegtong pa ka, padasan pa yung ulitan. Tagitam. Magikisak, i-report ka. Isak lang ka ti attempted rape. Hindi di ka pailahin. Sila di mo maguston mo at pumanaw kan. Umay ka lagay aging gagatang. Bastos. Di makadakas manong nemi ore ka sa no ti panang bugubugok karigi di bibig ko kasla.
marikrik na pa lang ti bara dagiti bibig ni Marlon. Nga daytoy manong nemi tijak pakaturugan. Alay basagan nak itong kalrabi. Uhin manong. Numanin agbalikida, numanin agsikigak, numanin agtatak, ngawangkit kita ti kisame, ti bubeda. Saan ko nagibagayan manong nemi nga rarapa apagmet. Dagiti tawen, dagiti gundaway, nga nagpapas mi kiniriki. Tas sino ko makarot saan nga mailiw. Mailiw tupay dagiti boyfriend laeng. Ano ka din kanyak manong nemi? Kaming karigatak nga tinirred tirik na. Sinardangan nak ni Marlon manong nemi ngam sa balimot manen ti umay mang disturbo kanyak nga umay dito'y balay. Nang, sino ba kayo nga sangailik? Ni Alfred. Sino Alfred? Ni Alfred. Mang Alfred ko nakata. Iniinawanan mo siya. Dilakay nga ruden. Hambot nga langay tilangana. Balo. Iyadaan ti duwang anak. Apay ka no. Dumay na kapasya rin na. Sinangok manong. Imbagak na dagos. Nadyak kasapulan ti lalaki. Ti babae kat kasapulan na ti lalaki. Saan ko mga siyak tata? Kapag tata ko naman kasi inaw na kayong minatang tatang ko, di tata ko na. Wala nga dilangak kita. Kaslaklag taon ka doon ti 30. Kapag masikasok ti bagi. Nabintas ti trabaho sa adapay negosyo. Nalawat talon ko. Hindi ka tupulos sa grigat. Uri ka na gito kadyak madagrigat. Numamay kahit kung may palatag trabaho. Si bibiyag pa lang ti asawak, tata. Makirelasyon na kang ka. Arig na, kabit na, uno kabit ka. Gapata si asawak nga ron. Mangnamnama ka kadipay laing kiniriki. Mangnamnama. Uri ang kubkubuak ton. Uray ton tupay lang ti panakawaya-waya na. Uri no, agap apo ko akton iti tuod. Diyak to palag sardeng. Ang mga roon iti asawak. Kasanon no, matayin ni Suna di magbaluda. No matayin ni Suna, may saktumatan nga balo. Awatek dun kinapud no. Suntukan ba't siguro na di panakapanunot ko iti mag-iasawa manin. Nga maging ka nga si bibiyag ti asawak tata. Diyarto aramiden ti mangsapulo no manguray mga klon iti asin naman nga agar-arim kanya. Saan to tata? Ngayon inaramid manong nemi tata Alfred ti pamuspusan inalukoy na pa di kita naganak kanya. Kastamat na kita anak ko. Regregalwan na ida. Kit magusgustuhan met di kita anak ko man. Mahang? Samot ka nung adakas no. Magkiasawa ka manin. Anak ko. Oren anyat mapaspasamak. Aging ga si bibiyag tamayo. Umanay kayo nga pangipukusak, pangibuntunak ti amin na panawan ko. Haya? Saan kayo nga? Saan ka durugan? Kasanon na makapatangak ti naranggas kat mabuybuya yung tut pa nakaranggas ko. Naragsak kayo to ka di? No naranggas agad tayo isinayo tadi kayo matagkasar. Anak ko, jakong kayat. Pang-aasyo, saan ka turugan? Ha? Sige nang. Bagbaga kami lang mita. Bagbaga kami ni Tata Alfred nga alukoy yung mitirik na yun. Ura asinot mga alukoy kanya. Nalpasin decision ko. Sa anak to nagasasawa. Gabuta si asawa. Malaksid, no dumteng to di gundaway, ngay padamag da, nga natayin ti amayo. Kidisang ba't dari bangkay na dito'y imansayag to yo. Siguro, dahil danto nga mapasamak, nga dan na sumaruno ka banatay tibiyak ko. Tibiyak tayo na. Nga maging nga kasursuratek manong naimi dito nga lagip tinapalabas ko at dapay laeng ti asawak sa Jimunti. Nga mga karakaro iti naramidan na nga basol.
Kadi daw dawat ko latang sa pagkumatag peso nga may kantumat iti kondaway amay sa karagitay mawayawayan. Siyak tungatan kanta kam tungatan nga giina ti kararagsakan no mapasamak tuman dayta. Dito nga rot banong nami ti makasalita kadagyaman naklaona iti anus mo nang ibasa na ito lagip tinapalabas ko. Kat sabi ko mamatad naman ni batik ka balaag adal kan pagsaramingan ti biyag kadagiti padak nga di mngeg ka nagbuya. More power to your program. Ito nga tagyaman nga pagayam mo, Edna, iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you kay Edna, tingka pa nagkasurat. Thank you mat kadagiti aming nga nagdengag ka nagbuya. Ito matenti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Mangibat-bati akong tinembag oras, kada kay aming kasakapada. Babay na po.